Warahmatullahi wabarakatuh. Kwezi watukufu wanama ikao ngarudunga nao harumai mahadisi yanu vanu rija vanu kwa leo harimwa umkiswa wajiri harumai mbajini ya husu zepine za tilo mro harimwa zenzia ikao mwono ibalbala ikao ndo ya juha yambwa ukawala nde opposition ndo wamenya zepare leo riwano afdali rijeri mabieni ya uka umpango ula koja husu ye opposition wakatenga ujima niyo kaindi hefanyi wane ne opposition karjajona haya haukangari wanao na mjinga mruchoka ya mjinga huwana naye sha leo ngari istanjabu halisi watukufu yauka izajiri harumwemba jini ula mpango ikao lewoti wa mwandu ufanyi wao ne yezi Asuma Nazali minhum dele chama la kisiasa la hahe la tendelwa haukande yali tendea demwe na hahe Nuru El Fatih CRC riwano mipango minchi ya jirisiwa no wanruwa wao hautsaha wazirihe ye opposition ukai opposition do wafanya zenogo hizo wakati kao izo ndabo za tulungana nanzia iyo ndemane kao lewori jarimuni shieni yauka ezajiri harumwemba jini ula mpango ikao upangiwa ne CRC ikao baadi ya upangiwa ne CRC shei ya utendea hukomandite ya uparwa Nuru El Fatih Azali Asumani namnaje mchojoele wa kwezi watukufu ya ukaya owanruwanu wa wavula na wanu wahabili ya investiture hiyo waihabili na uhara homoni hao kwa tujua ngwa tapilia undababi kwa tujua ngwa paunga uhenda ndababi haukao hara usawa hunru uwadepase namne kao kwa tsina ruku wasi uhao mabunjilio ya zifunda ngafanyishi hao baina ya hao ya utsaha tartibu ngarjoka fanyaje hata investiture ni vire harimanzia za amani namne kao wanruwanu wajihunde harima zifungo hariwa gamati abondo bahanu ikao wapanga za ekipu za hao za watoto madelenka mwaonao zenti uzinu werenga ze rezo sosio waliokomori wemenanse wahambokanga rijuto wa roho eni mdu janzalize la fusu eni mdu jo hanzafanye jau ngarjoho mkazakaru uwanazijana wala buwa komori zila kwa tuzamba haitwa shahurwa wapangiwa namne kao watie haina ndongozi jokanzi robonti juu za urwa hitwa za umenya iliambwa de ma opposant wajwa hunda mbaba hanu wa wagamati iyo ndemane ka wende harimu mpango unu wa umenya ye pare ya mbajini ili waji wambi ukaya wanu wandu wa he opposition do wamenyao mwono zajiri le 16 janvier bandi ya umtihani wa hochaguzi wandabu wafanyishia wanazijana wa Komori ikaungwa ji opozeo neyezi ya kifujari ya Asumani Azali kwa jamenya wabaya zenzia mbayo nzia na umenya yotafauti haukasisi ngari aminiyo kaya umenyo kautsulekeza haukabanu leona mwone ya uka ebwana woi ngena mahakume na minane ya yezi kabatsi mji
ikaungo endeshi hao hasibabu parembi imbajini watabi hatakriban mahakume na mitsanu ya kamili emijia hatu pia ngari yenshio namna hiyo harmatabu zanzia leo karja jona handa jemwizi vafanyihe pare leo sisi rambenga rimenyawe pare mrumenya eshijovlekeziwa eri jomenya ndovia je alekeze maudu ko yeka julekeza asumana yeka julekeza ye umenya abo iyo hasara ya jokairi hundu iyo hasara ya jokairi hundu kwezi bwa Komori iyo nemane kao leo ranzari rimwambieni ukaya ule mpango wafanyi wane yezi wao waprepare watoto mabandi wawalibi c'est bon sinji yarangu hale waprepare watoto mabandi wawalibi ili wafanye ze operation zila zikaziwa harmwe malingo ya he opposition abo kwa zirika ujarila hani rambiye Nurwal Fatihu ya ukamgala waju lwako sahindu ya mipango wafanya abo Nurwal Fatihu ndawena Isufu Muhammad Bello makraye Madeleine Kabonsiju ili wamete terreur hojumwe maraiya ema katirlo na uyan abole ukuna ujuwa uhadayo wa Komori mwambe ukaya ye pareila walade maopoza ndo watao mro lamu hauzambe wawe bwa Nurwal Fatihu wamboka mine na puwe mabandia hangu wamenye pare haukasisi karija jomenya eshichojo lekeziwa karija jomenye mbabintinti eriloniyo abolewo na mtafadhali bwa Komori mwelewe wavulana wanu kwa wavulana wanu ngo uharuma ndrabu ngo uharuma mipango ya kifujari yoro ahitwa ya ugamata wanadamu ili wajaze ze prison iyo nde maana ikaw leo kwa tsina mba wakatenga uzima washindao wawono eza joka njema nenzi wazifanye haukawo kwa jutwa liya njema shawo jutwa liya mbi iyo nde mipango ya hao ya kawaida ya haina usiku wakansi hazifunda na utwalia engari jufanya namna hindi rimenye hindu fulani rambe wande maopoza ndo wamenya abo ndo banu mrao nao kwa wanadamu wanu kwa tsina maarifa soma hanira somahani kwezi ndo banu mraona kwa wanadamu wanu kwa tsina maarifa ya ushinda wende seyensi wakati itoka uyonsi hoka mwanadamu wende sonsi nde huifikirio namna ajeni jufanya iliyensi ya hangu ipuwe ngao ikayo soni vakemensha bora shakaba na mwanadamu twaliyo ene juwapo tasinga mjopo azito zinga ene juwapo tasinga mjota wanadamu wangabimo prison ene juwapo tasinga mjomenya zinga wao wandu wafikiriwe namna hiyo wao tsi wanadamu ikaungu wafikiria uyensi iyo ne mana rambuka asuma na zali
ne ekipu ya hahe kwa japaro fikiria yensi haukaya ya ordre du jour ya hao ya kawaida haina usiku endo bi warjoka humro hitso maud endo bi warjoka humgamata maudu rimtio prison enda shibiri joka umenya owa joka huja ike kwa hunru iyo ndena mneka wotwalia harimwe mipango ikaungwe fanyao haina usiku enge yabu bwa Komori rikanza jerim julizeni banu hauraji rimambia nukaya ye pare ambajini ke jamenye wanema opposant wala ila ekipu ya madelenka wapangiwa ne serse ikawe kordone ekipu hiyo Nurul Fatihu Azali Assoumani uonde kordone ya ekipu ya madelenka ya warekrute harimwe mabavuyonti pia ili watie uhara watie msajaja wafanye zitendo za kifujari harimwe ensi abole urika ujarambie wambajini ya ukaa ya latima opposant walando wanruwa belu ya wapanga boya kashila hindu shajambajini zimtabisha boroho jumwe para ila afanywa mbajini hakarudi ajechene emenye ola belu wae hoka belu ne ujifikiri ya roho ya hahe binafsi kajaparo fikiri ya yensi kajaparo fikiri ya mji ya udavu shayo fikire za hahe za maudu zila zimtabisha boya kambajini leonga bopare lazima yafanye ze tartibu zonti pia za usabote ya pare ila ili mrudi mrejei wa simbi mdo tabi hamande mahakumena mitsano mwaka tabia buamba jini bahimtsende hule mtibabate ola belu de mwenye operasyon ila de ina Nurul Fatihu wa Azali Assoumani kwezi unuti mpango wa handani wandu wanu wafanyao inde mipango ikaungwa ifanyao kikawaida vana mtifikiri usiku mwishia ukamanadamu fulani agamati wabe wa prison au usiku mwishia kamanadamu fulani hatowe roho zila kazi jajivuriza zila uzitwalia wazi execute zila nungo zitwali wao shazila kasujivuriza rijerambe ino ajali sine namna hiyo iyo ndo maane kao umsafara wale unu lazima ridenonse ze acte barbar ikao ngazifanyi wao nele chama la serse sous les ordres ya Nurul Fatihu Azali Assoumani na mwone zensi uzinu umwono wanazija na walionga zija ngwa heya uwefanya tribune ya urindritsa yema opposant ya ukamsila uze bausi kwa leo ngarjo mtihani owandu wale waformewa a tout prix wafanyiliwa lavage de cerveau ya ideoloji wanikiwa wamene terror waterrorize maraia waterrorize maraia ile maraia waswanuhara eye zinda hivi yajoka urumia ndogo za demokrasi yajoka urumia transparence wakubalio ka kweli maraia ngwa wanzao namna jele waformeo group za mabandi waje wadoterrorize maraia maane kao leo ngwa formeo ze group za mabandi zila ndabo wajua uka yembaye ziya hao ngiyo minoritaire hosoni mwa wa Komori leo ngamonao harareka we wanjia watia mabade shihu na jana harmwensi
ngwanza uwa Komori na mwone ya operation ya heze produit zanza uzitilo harma ezi sima za hatu usikunda ubi vaja uwade mziro banu operation jazila zafanyishiha kazi japaro emana leo zifanyi wao ngwa kronometreo namna ya ujua warendo wa Komori zirewe wabakimo ndani ili wajua wafanya investituria hao vatsina mwanadamu ujondi habonze. Iyo ndio maana kao leo ngari habilio rimwambia ni kazila ndabo kabatsi wade Komori utilwa unuwade wakusudi watilwa. Iyo ngiyo sawa na inu ya hepare yambajini rakanzari mwambie nukaya ye pare yambajini inde partiserse wao ndo waformeze grupu za mabandi wakaheda watieze pine mro wamenye pare shati maopoza anoke moma kabati opoza ya jomenya ishoritona hokabano nrukana inge wamenye enga sina hindira jomenya iyo tinde bwana riwa nao karchuwa na bwana ya umenya mbiza nyumba rilonizo hawemba aeroport riloniyo shangari wanao na mwanadamu yazingiziwa ni wanadamu wapeu watona imani warendao yensina hii harima mikiswa miziro itowa uroho imenyawe maisha yaho wa Komori iwatsinza utoma izo nizori wanonizo shakarchuwa na bwana yo karne ramenye buildingi karchuwa na bwana yo karne ramenye aeroport puisque yo perte joka urijilia sisi sitima julungwe hamadao sisi ngarifikiria we mwanansi Mkomori maundu ye maisha bora ya hahe ya ladhimu ya yahunre enamne mwanansi maudu ya ladhimu ya basauhe ye toma ya he mwanansi maudu kinyume ya hao wao wafikirio namna ya usankada ya ufisidisha ye mwanansi ya humtsinza toma ajumwe maisha hahe abo si wandu kaunga sina difference ya tula sinao aumdu ya nambie mwanadamu dobi mzima na jebanu rambi wa mwanadamu wa serse wahembaye zinu ya parofikiria njema za hiyonsi ufikiria namna kaunga ajufanya nani iyo ndo maana kaunga mwonao ze prizo zijaya ikawa wanadamu wafikiria uyensi leo warizaya kwa jajoka leo ngwafia ubushini ngwafia Dar es Salaam ngwafia Nairobi jumo tsaho nono emana izo zijirio ndabo waturifikiria emana lewe mwana Mkomori yaliyo harmole mengu wonsi pia rangunde zetiza Afrika waliyo harma misomo ndabo yakawa ruwanu kwa turifikiria shakango rifikiriao kardejo kana au plus 200 étudiants à l'extérieur 100 000 étudiants à l'extérieur et manarlo na 100 000 étudiants à l'extérieur ndabo yaka e madomana wa kwa tufikirie mwanansi ngwa mtsinza utoma iyo ne manake mwana Mkomori ngujihundo bonze katina shwa la dimayende bonzende ya tsahe ye maisha ya hahe ya leona maudu iyo ndo maneka urikaanza riwonesi ya uka kwezi watukufu wa Komori rijeri mjulizeni ya uka mkaulile keri rongo warangu jana harimwa ya feri ya hezepine harimwa leba vulambaji sharika utsaha ze renseignements ontipia rifanya ze investigation homa hala rala dimu rifanya ze investigation bekwarika na fikira mbari sharika hanza rikene certitude karjaka hanza rimete au conditionnel iyo de mane kauri jaban leo
rimambie nukai ya feri ya jirimbajini ila tine maopposant ya feri ya hezepine ya ila ne parti serse ikordone wao ni Nur al-Fatih ndo wapanga imabandi wala na abu kaina ujirimbajini bahi mtijo fikir kabale jirimbajini juzi yabo bahi kaza kifu ngaba jufanyiwa skandali zinji za materieli no bora wa hunde shobaha shaugamata tout homme politique opposant wa hao emakatirlo nao yana iyo denzia waloniyo bahi do kare menya banu garjuk jarambe wo imdo khoma na ramdenge remenya banu garjuk ambe wo Fatima na ramdenge wondo walone yezi waruma hajila yezi waliyo jamwasi we nani endo bejo kahamba tijau ngwajuk gamate ni wajoka anza mgamate wamri hele kumbi hilo wambewe inde mwenye ufanyaze kufuru zilo shawo kweli no benufu yamferi ambajini bo ambajini ola timjeni mwabonze apu watoto wala ya wapanga waje wamenye pareila ola uparwa Yusufu Muhammad Belu yani kiwaze amri nemjuhu wa hahe Nur al-Fatih wa azala sumani hauka Nur al-Fatihu hammenase Belu hamagela dimorsenerandi se hula ndiyo la operation handani ila dimwe fanyiwa ila nemana jana rawone mbajini ye pare yamenyewa ke jamenyewa ni wanruwenji imenyewa ne yezi yasumanazali nema bandi wa formewa ne CRC aux ordres ya Nur al-Fatih mtsikiri mhadalo bo wa Komoro kabati opposant uliyo kabati mnaijana bala opposant o wandu wakomenyeze nungozila wala wandu wa heyezi na abo ngari mwambia woni bo miji bo mabavu na msurveye miji ya hanyu pisko ze complot pia zipangiwa zimenye namne kaunge juwe zada hasha o wandu wajimane wao na bala wanu wahemba yezinu ndo watsimba uze kufuru enge rikavtsa rirenge bahati yahuja rimwambie ukweli mlawe taradudi minhum ndani wa Komori mlio hondani msifikiri ya ukakweli ye pare yambajini menyewa ne maopoza keja menyewa ne maopoza imenyewa ne yezi asmani azadi jumwaze amri za Nur al-Fatih hokawonde ye hansi ze ekipe za mabandi mzionao harmaze rezo sosio wa terorizeo wa menaseo imaranya wa Komori hasibabunde investituri lewe investituri inu yimtia idani iyo nga mwimeto conditionnel est-ce que investituri inu nga jofanyishia au kena fanyishia possible ikeke fanyishia possible fanyishie shay fanyishie bet salama puisque asmana zalinge muhara ndonondo nde mane kaungwa créer tous les tensions no wakati wa Komori harma pashela mbe wa wabalilie ngamju wona emakatiri jau yana ondukono jukando aili harma tengwe ze jamanga zjuzilo hele badela peulinu walitia ikawondo wenyu litia ranzuani rangazija nzuani ye produnge tilo harma miro ya majine zisima leungari konteo harima wanadamu jana na wafarika harmasheshu wa sanzuani namna je buwa Komori ekawa wade unuko jatilo wa kusudi asumana zalileo hajoka urenga 600 millions de francs comoriens
yirumishihe harimo investiture wakati kawe mapesa yao ya ladimu ya vukisho wa Komori juma zihiro la haraka ya wana nele badelinu kalija muhafilisha esha muhafilisha na investiture neso mwirumilwao 600 millions de francs comoriens. Ewo mwanadamu kweli mwona ukawo mwanadamu ikaungu fikiriwe Komori ya leo na maudu lewe ladimu ya fikiri ya renti haina haraja yonsi pia harima uziro hamanda unu ya gabili le bade ziro la remaensi la tungeze maranya wafao ele shawiri hindi shale ukinyume hajati uwade unu kusudi ili ya hunde mchele wa umele ya fedha hoka wakati ka ujiriwa ndo wakati walio bade harmaensi ndo wakati waremawe milango wadamba ka yadirikuni na mribe na mweshele harmwe kenet combien de millions d'euros et Komori wazi bénéficier harmwe COVID-19 combien de millions d'euros et Komori wazi bénéficier emono mbaalama ya hema pesa yao bahata wala wahe kenet wamenyewa emeshahao ya wabirilia kabati mzima yacho indamnizewa kabati mwono harmwe COVID hatembeza produit nembeza masko akavzingaro nuwa dendo la pitali hakavjulia ya hospitalisation hakaulibe chambro wakati kawo yenti beneficie de millions d'euros emalizo zisarifiwa ni Darusi Hamadi mwanamshe wa Asmani Azadi uonde mwenye ujuo obanule pumba la hezemalizinu la rejei bekwa si wa Komori nga rejei yo nga rejua uka ilo li rejei hosoni mwamjomba hahe na mzazahe iyo ndo maane kao lewe la dimu mkaye hashiri mwelewe ka wanadamu wanu kwa turi tashia njema kwa turi tashia njema ngwari tashia wa uziro wa upeu wa urirende nai harmainsi wa usijini sainsi yondo manekao leo rirenge anzma ya hujari denonse e problem ya hezepne zamenye pare ya mbajini rimwambie nuka wala tinde maopoza shawala wandu wapangiwa ni Nurul Fatih na Yusufu Mohamed Belou mabandi wa formewa ili wa terrorize wa menace wa menye jusqu'au 26 mai haina usiku bajiri itendwa abonti juyu wa Komori wa Jonji Ohara nobora wajuwe wafanye investiture ya ushia hao. Donc ye responsabilité ya hezajiri mbajini ngariri hao si wa Komori sontipi Nurul Fatih na Yusufu Mohamed Belou ika uondo wa dirigewe operation ifanyi waone watoto mabandi wa programe ili wamenye ze nyumba za daula wamenye magari ya daula wamanye ze pare za daula abo maudu bonuro el-Fatih lazima ngojo reponde haruma mahakama jumwe mipango ya peu wipangao harima wana komite wa mabandi wa waforme riwa unau haruma zerezo we jabanu we terrorize lazima maudu reponde juma zedo manaizo hokeni zinmenyeshe hao bonti juu wende ulodo mana wahazo rolo wao rezimenye wao rezi joka hanza zimenyewa rowa joka hanza wolo rowa joka hanza wagamati watu la prizo edo mana da ubo Nurul Fatih hauka hurende hamasi hwe nani shangari ngomba Mwenyezi Mungu wa Komori ruga matina mo ili ujibu harumwe mahakama juma zembi ikaundo zitimbao harmaensi hautimisi ni mrejeze Nurul Fatih ni mwambie ka Nurul Fatih
haina usiku ngotsopoa mwa haja mwana mtiti tikafikiri kausiku wa pamwa de siku wa mbukaya ewa Komoringa mwanzawe ndini na mbaba hangu afanya mkataba ndaina Emirat Arabuni, hafanya mkataba ndaina Marekani, hafanya mkataba ndaina Faransa. Komoringa nzondongo hindi tikafikiri kailanda usiku wa pamwa waonesa ye immaturité ya hao yokauti mrulo mature shanja kavjua ukajuzi ngorudujo kaze zero na haralila usubuti bonura el-Fatih e atsomba baha ho ya urenga conseiller usubutu jo himilio ulemego uwambie kema chef d'etat owenji wajilalika owenji wajilalika karjalalika mrusha wenji wajilalika bonura el-Fatih hakika Mwenyezi Mungu amuuziso suala est-ce que vanunga we mature bonura el-Fatih enga we namba msomo? Depuis quand un chef d'État s'invite à arma investiture? Depuis quand? Emrujua ukaiji ya jilalika harmansi haina zilio mrumzima bahi mbabaha haina habahanu yeshia ukanga botari harmansi fulani ya ufanya muhimu hata yake yabo même s'il paye ngetia yukati ya rialire no bora yake parmi ne ma invité shema chef d'État ka ngona honneur nensi ya hao ngona dignité ya hao ngo irespecteo kabati chef d'État bahanu bonoro el-Fatih ya parodi invité harma investiture jamais iyo nga mutoreyo. Aucun chef d'État ne s'est jamais invité dans une investiture. Sauf votre père. Iyo, ikawa mbebangwa jilalika. Tijo kubali. Puisque iyo, on a des preuves qui sont visibles. Zi approuveo. Puisque hata harmwe marengwe, yeu jitendeza nobora ya rengele foto. Chabonour el-Fatih, conseiller spécial. Wamduhambara iswa dawla, usubutu johime. En public. Wambuka, emara isemenji wa invité. Mais quel culot! Quel culot! Wanungotso onesa wa Komori, ka kutina maturité politique, kutina maturité intellectuelle. Hiyo ndiyo onesa wa Komori. Moi, si j'étais à ta place, si tu obéissais à nous, puisque kutina vision, ya konveko wa Komori, ya kabankweli, wemru wa soma, wemru lo harma siyasa. O watsoando wa jomba haho, wa serse wabeli ya umkoba. Eba namsediye na belu. Waundo watsowa, wabeli ya udobe mkoba. Demne jana ya soma. Demne jana manzakili. Engwa beli ya undo umkoba uo. Yono maneka uleo. Garlani wandu jawao. Riwa unao. Wabeli ya umkoba bonur el-Fatih. Wakatikao ni la maturité politique zéro. La maturité intellectuelle zéro. Kutsina. Puisque kangawena. Kujajo subutujo himilo wa Komori. Udame ma chef d'État wenji wao. Waji invité à investiture. C'était une honte. Il a ibunkuyu. Kujaji rende compte. Na haina usiku ngo chopwa mwa bonur el-Fatih. Ile unge unisao. Ya incapacité ya haho. Ya ukaomro shindore nge dhamana ya dawla. Uyendese. Voilà, d'une côté, on est réjoui. Puisque ni mkomori mwenzakili, ya onauze intervention zao, nguono ya incapacité yao, yokawomru wakadwa wa daula, ukayonziro. Vala ngori rendo zema, na tena ngari furahiyo,
richojo hanza haina usiku ujihar mazere sosio zinu ujorudu pwe zero rahana lila wakatuwa Komori à 100% ngwa jo découvre incapacité yao ne immaturité politique ne immaturité intellectuelle. Ça nous fait plaisir. Comme subuti nwambie kaizile ngazilifanya plaisir bonuro elfatio. Puisque wa Komori ngwenda uno urambua, ngwenda uno jua mwanadamu, car tu es incapable d'assumer des responsabilités d'État. Tu n'as aucune maturité politique, ni intellectuelle. Donc, uzinu ufanyao kazitu ridisa, ukasinga rizijuao. Chiya tumbabaho, pisku mbabaho, ika uladi mwambie, vanumriye kanamana, ika ukatsina babia liyo, mruma baka kanti. Kanti, utijitu wenguo. Shaha uransi, ngotojitu wenguo, na ila mze wao, il fait exprès. Pisku mbabaho ngujuo, ka tu es incapable. Ya uzingara dhamana za daula. Hauka kutsina, mdu zingara dhamana za daula, ngela dimo yake na maturité politique, na maturité intellectuelle. Mbabaho ngujuo kaze nugo hizo kutsinizo. Mais il te laisse, boya kawe enfant gâté, ya urongoza watuishia. Hauransi, ili ujiterese wawe mwinyi, o wa Komori wawone, ukavanu, sheicho shaungisho vide. Mbabaho ngujuo, il fait exprès. Hauransi ujiterese wawe, umilie wawe mwinyi. Abu yunge unisauka hataula mbabaho, ya tsojo janzizesha hahe, kana ujo hanza shamroaji. Lewa zali, utiretse mwana, hajirene mruti hinru, mrongoze, umambie kano kansi vanu ruwe, bakutujua. Dunga fulano dingwani ufundishie. Shauti kubali, wasmana zali, barangu ya mfagate, ikeni ya johamba, utokubali. Pisko hangamize mwana, hangamiza nuru al-Fatihu mwana hao. Wawe basmana zali, wende wa msankada wa mrena mruti hinu. Ndawe. Enge kwezi wa Komoro, ngarjo henda no kazakifu, izaka muhimu, ndo hujari mwoneseni yesurwa ya peu, ifanyi wao, ni Nuru al-Fatihu, na Yusufu Mohamed Bellu, jumaze komite za mabandi, wazimonte haumenya emishinzi ya daula, rangunde zepare, zenyumba, magari, pia zanzao zimenyewa. Yonde mana raka ujari mwoneseni example ya jirimba jini, juzi, au jana, ya heze pare za tilo mro, harumaze pneu, rimambie nuka, ilati yanferi ya maopozan, wala de mabandi wa pangiwa, ni Nuru al-Fatihu, na Yusufu Mohamed Bellu, ndowe nyujirisa, omkiswa ula harumemba jini, wamenya ipare. Inge, wakati wasatena ka Mwenyezi Mungu wabenze, na uomba Mwenyezi Mungu, inti ya hatu, ihunde amani, ihunde wanadamu, wajohi fikiria, ihunde wanadamu, wajohi sikinia, ihunde wanadamu wa aminifu, rijudi waza, zembi, nziro, rizienshio, emakatiana. Inge, yao dele bombeo, na jomba, inti ya hatu rihunde jamasimu, na hamadi patiara, na mtsala. Wahafia he sharafa shahiyonsi, wanzenti ya hao. Waundu wanadamu riombele yao riwahunde, eka wakati Mwenyezi Mungu ya jorombea, yeyezi ya kifujari ya sumanazaji. Wanadamu wapeu, makatili, wajuru habanu, rihunde wanadamu urumisa ematsozi, insha Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.